Drago mi je što ste i večeras na uspešnoj promociji vojvođanskog turizma koja se ovom prilikom ogleda u jednoj večeri dobrodošlice u Vojvodinu, u Novi Sad i na Novosadski sajam koji bi trebao da afirmiše turizam Vojvodine i grada Novog Sada. Ono što je večeras bio cilj je da u okviru svojih promotivnih aktivnosti okupimo sve saradnike koji se iz zemalja u regionu, a isto tako naše saradnike iz lokalnih turističkih organizacija koji su nama najvrednije blago u Vojvodini. Ono što bih htjela da naglasim je svakako da je turistička organizacija Vojvodine za ovaj sajam organizovala defile vinskih vitezova iz Srbije i inostranstva koji smo najavili već i da je to izuzetno posećeno i da upravo na ovoj večeri ćemo moći da degustiramo vina iz Vojvodine i moram da naglasim da je sve ovo produkt timskog rada, pre svega tima turističke organizacije Vojvodine, zatim uspešne saradnje sa turističkom organizacijom grada Novog Sada, uspešne saradnje sa lokalnim turističkim organizacijama koje su ostavile izuzetan pečat na ovom sajmu. I isto tako bih volela da naglasim da ću u budućnosti organizovati što više manifestacije kao što su Dani Vojvodine u Beogradu, Dani Vojvodine u regionu i da ćemo na ovaj način uspeti da sve zainteresovane upoznamo sa turističkom ponudom Vojvodine, da im prikažemo šta je ono najbolje što Vojvodina nudi i svakako da našu pokrajinu prezentujemo na pravi način. Da li ste vi kao direktorka turističke organizacije Vojvodine zadovoljni sajmom turizma u Novom Sadu i izlagačima? Svakako mi smo zadovoljni. Ovo je sve, kao što sam rekla, produkt timskog rada. Podršku smo imali i od pokrajinske vlade, pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, naravno Novosadskog sajma i svih ostalih učesnika, ali naše najveće blago predstavljaju svakako lokalne turističke organizacije i što bi se savremenim rečnikom reklo, lokalni stakeholderi, a to su svakako i vinari, i vitezovi vina, i turistička privreda Vojvodine, a isto tako i svi drugi koji utiču na kreiranje adekvatnog turističkog proizvoda. Hvala vam. I pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam. Želimo da provedete lepo veče, da uživate u vojvođanskoj hrani, muzici i vinu. Živeli! Ja pre svega moram da vam kažem i vrlo informovali i već lepe dame. Nismo se dogovorili da nećemo dodati neke druge govore, već vrlo kratko da vas pozdravimo. Ja vas pozdravljam i turističke organizacije grada Novog Sada. Hvala vam što ste došli i nadam se da ćemo imati češće ovakve prilike da se družimo i u ovom nekom neoficijalnom delu. Želim vam se lepo provedete i da se viđemo što češće. Hvala. Organizaciju koju sam dugo radila. Pozdravljamo se ime Novosadskog sajma i Kongresnog centra Master. Dugo nam je ove godina bila želja da napravimo jedno ovakvo veče. Verovatno treba da se spoje energije i ljudi ovako u svim strukturama i da je turistička organizacija Vojvodine tu i Novog Sada i pokrajinski sekretarijat i republički. Evo mi smo napravili ove godine, potrudili smo se da napravimo jedan mali iskorak. Kao što ste mogli da primetite, juče smo bili domaćini 37 ambasadora. Ako sledeće godine napravimo samo malo veći broj da više ambasadora dođe, mislim da će to biti značajno za vas, korak ispred, ajde želja za boljitkom ovog sajma da uspe. Onako sa velikim emocijama, ja sam onako uzbuđena, ne toliko drago što ono vidim puno možda. Nadam sledeće godine da će biti još bolje i najtoplije i najzadačnije vas pozdravljam i hvala vam što ste došli u život.